Punja Hawar Araratum Kedo Kitak Kisungajok Wathalangso Police Station Damsi Kachisongdam Chokihola Open State along Felicitation Program Kesia Tumpian Kipadopon Kuti Kresi Sose Arakia Hormo Difu Police Tumpian Make it Horpon Karbi Anong Autonomous Council MEC a visit kro Amethang constituency along Pini Humri Damsi Ratman Chithan Chimon Bon Pini Anigang sama beta long pen Nili beta than bang phi Sami Promila Timungpi non betang don pen Archuponitha Lakhai isi Doramla constituency kaparlo Punja Hawar Araraphan non malam Wathalangso police atom Kene Kangnang Akisungajok Wathalangso police station along Road Dampakpen Hadak Araratu Kisung Kidualam Chithanam pen police atom kenep kangnang ne dat Japan kachuning report Kidamtang was signify narkep arni Karbialong lapen West Karbialong arlo Howering Korat Trogalong ta Karbialong Autonomous Council MEC ang hoy kilik patupono Lebangso ke patupon pamahut Punja polling station along Wood ki jogahut seal stamp patu joya joy ni pen Pinangan Radatum Wood joglong lidetlo Lasopena Joksi, Radatum Aninki Pungajok, Hur Pachudlo. Lasopena Joksi, non malom, Wathalangso police atom, Punja Hawar, Araratumaphan, Kinep Kangnang Dampen, Hem Kangsam, Tapolo. Lebangsopena Joksi, Punja Hawar, Araratumaphan, police atom, Kidoke Taki Pasung, Kitherki Hap Padupono. Lasoa Joksi, Punja Hawar, Araratum Thurpaksi, Wathalangso police station alongan, Damsi, Kachisong Padupono. Pinipen, non Kivang Jilangarni Anki, Hadak, Ahawar, Aradaphan kido kita kipasung sedet Japan pura patuviajo pusitame thanaan dampen hada kido OC lapen police atumaphan lamthe chithan dampen punja aradatum bang pharo isi bagdo amoluk Wathalangso thanaan dampen labangso kisungpen nangpajok nang jipusi kachoningwi padopono laswalong kibi kithi sarpi sarphu oso cheba khrayatum dadu lahai tumaphan jinso pen kapasung sedet Japan si lamthe pachini damlo lapen bangso kisungalong kapajok jipu kachipa duktunatum lake sangpi Rita Kramsapi, APHLC Central Committee Pen, Women's Wing Secretariat Hin Pensi, Police Atumaphan Kachuningli Padopono. Pini pen ke Rora Tumaphan Pasunglong Lepu, Alang pen Police Atumangbong Kachinki Padopono, Lapen Hadak Kido a Police Atumta, Pini pen ke Pasungdam Delupusi, Lamte Chichagdunsi, Alam Pangsampono. Dongka Mukampen, Humson Be Report, Karbi Daily News. Aneh doko pulo, aneh nirang aja orang karlo, itu mengadak bojok dun atari kan joklo, mana support imbojat pulo, election neng badak dah ini public kan tuh taklo, lah mangke election neng pulo lah dah nanti, lah hello ini colo, cuma anu, ni lama, anu Nili tum pineng nila daka chindu minang ko kelake nili tum ajuk ba eki karnang lo kaphire nang lo hemle do tanin tum police ka phire na ajuk ke bangji baji si helo anili tum osomar ba kusara anar lo ta chuklem no me chodam no nili tum ka phire na lo si hala sohut ke party lam nili tum chipupe ake no no bang ke party lam party hoi pen sidam ik juilo lake ke beng tang an tum phanta special situm side lo abu thang no bang ke rong pen tora ibare lo ake habita tam ijita habita kitu kita kaya be katura tekini chitiming hat pen inar fik habita chitiming hat masih itu pinoy bangke ke chicham no na banan lapen ini tuh non aju dari bagi aja ini lapen kini tuh han hem rit gitu nang pasik saksu ten nili somar mate nili hem asor nili penan lapen ke ha nili su tadu nili munpi tadu nili munpi asuta aji sobat kati ido sita me latum botrang so pulis atum pin so arlo lunang bangpong hem pong turu bangpo hap nang tur klep hala osomar amek jang klip sita hala so osomar amek jang dia por pipek ape ari kebung kesan osomar aphan pachiru hai angke dak ke phiri po cibu jar bak apilim denjir jar hidia jo ke kadha inglong bethe karlu
ai ke haing long ar lu bo in daming nar che tong long in dam in yang thot ake ching long bu ake ku long oi ko mane bang ar long tong der la ko an ake sum ni tu la sining dia por bang la da ri tum bang ra ke non bang ai pe terfi tum hansi na pa koi thula a puwa muni hansi la so party tum han se non e amen na patwe a kesan ta non jer jangan tum ta la tum la pe terfi muni pa han sai de asila bang ko se de lo tum bang pe Pini wo signify ingkora pho arni analo por phai khrihinia por molop choki hola open state metric asarlang kiuna tuma phan felicitation program mate karcho mai kesia tompen kipadopon Pininga sengkan surihini na ingkora hinia pharman metric asarlang kiuna tuma phan ksa nili bransa tumpen chipatir piponsi karcho mai padopono labangso karcho mai long Gabriel Kili ksa nili branch president pensi mai chipahin pupono leben alang ni pensi aluhita pachuni pono Aluhiaman pen kachitong lunatum laki Moniram Teron KSA Bokajan District Committee President John Killing KSA Bokajan District Secretary Longbirson Tiso KSA Bokajan District Jacob Tiso Abarim VP KSA Central Committee Samson Tiso Abarim MSC Sunil Tokbi ASDC Suresh Tiso Nilip KSS Zonal President Napen Bilison Terang KLA Nilip Longriamai President Atomsi Chitongdonsi RD Piduno Kadu kabeben bang phokebra pho metrikio na tuma phan karbi poho pen archupono leben documents file ta pi pajirpono nilip choki hola pen bijorangpha report karbi daily news Nidi bangga aprang 9 pen rektif en benta karbi bangga le talban ji aprang benta ninghang u apa ni le bang susah bang bor ipek lo chali bang wan vegi pu Memang cilo wan grammar abang sungkung sab cali an sung rele he jo hoi takar bi bang ke grammar bang sab sung hoi Association Bokajan District. On behalf of Bokajan District, we would like to express our gratitude to our KSA Nili Branch for organizing such beautiful program to facilitate our upcoming youth and also the futures of Karbi Anglong. Such initiative, we believe that will boost the morale of the students of Chokihola as well as and also would set an example for the other part of for other parts of students. So we, the Karbi Student Associations Bokajan District Committee, express our gratitude to KSA Nili Branch for organizing such beautiful program, and also we would like to express our congratulatory remarks to our students for securing good marks and bringing laurel for the people of Karbi Anglong, and also for their families as well as for the educational institutions. Thank you. I prefer English. Okay. So myself Tanya Dash, first I'm introducing myself. Today I'm feeling really happy and I feel very gratitude because they invite us in this occasion for showing their gratitude and for congratulating us for our experience in our matriculation exam. So I thank our Karbi State Association for inviting us and for giving us our gift and also the treat for them, and also providing the need of education. Today as a generation, many of the remote area people think that doesn't know the importance of education, but these people which is associating this program will make us to aware that the need of education for today's generation and for the upcoming generation also. Thank you. Difu pen manjadak fight miles Difu recreation parka dungalong Difu police atumpen pinap International Day Against Drug Abuse ani kapachito nonji aphan pini kuti crazy sose arakia hormo make it horpon Pini wo signifying kora pho arni Karbi Anglong police atumpen Difu pen manjadak fight miles Difu recreation parka dungalong ongdungara kia hormo make it horpon labang swara kia hormo make it horpon nangkok laki International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or World Drug Day arani laki pina wo signifying kora tro arni heno bangswara nisi aningkan wang sitami padopono lasila bangswara niki kadu kavita drug heroin mate arakia hormo kirimle de japan sorkar pen kabor ipon padolo labang sopena joksi kidam tangarni arakia hormo kinepon longa hormo kido ansitami pini Difu pen manjadak fight masalong mate Difu recreation parka dungalong ki ongdung arakia hormo make it horpon
labang so make it thorpona hut police atompen pherang kya thaino nang pachini duna tengki heroin 9 kgs ganja 156.2 kgs opium 2813.7 kgs cough syrup 96 bottles lapen tablets 7583 packets an me thorponong no lapen kadu kabepen labang swara kya hormo hithia dor ateng pulote kuti crazy so se pusi police atompen pherang kya thaino pachini pon news text report Karbi Daily News Yanglongor আমাৰ ডিফু হাওৰাঘাট সাব ডিভিজন আৰু এফালে বুকাজান সাব ডিভিজন টোটাল 12টা কেছ হয় যিখিনি সাধাৰণতে ড্ৰাগছ ধৰা যায় তাৰে আমি য'ত যিবিলাক কেছত অলপ কমাৰ্শিয়াল কোৱান্টিটি অলপ বেছি কোৱান্টিটি য'ত সিজ কৰা আছে আমি সেই কেছ কিটা উলিয়াইলো মানে ইন্টাৰনেশ্যনেল ডে এগেইনষ্ট ড্ৰাগ এবিউজ এণ্ড ইলিচিট ট্ৰেফিকিংৰ ইভত আমি আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লাষ্ট এবছৰত গোটেইখিনি কেছৰ নহয় আমি টোটাল 12টা কেছ য'ত অলপ বেছি কোৱান্টিটি আমাৰ সিজ কৰা হৈছে এই 12টা কেছৰ আমি ড্ৰাগছখিনি আজি ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু ডিসপোজেলৰ যেটো প্ৰচিডিয়াৰ থাকে NDPS এক্টৰ মতে ডিস্ট্ৰিক্ট ড্ৰাগ ডিসপোজেল কমিটি এটা ফৰ্ম কৰা হয় আৰু সেই কমিটি এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ যেটো এপ্ৰুভেল লাগে লোৱাৰ পিছত আমি আজি ড্ৰাগছ ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ আজি হিৰোইন 9 কেজি ডিসপোজ কৰা হৈছে গাঞ্জা 156.2 কেজি অপিয়াম ষ্ট্ৰ 281.70 কেজি তাৰপিছত টেবলেট আছিল আপোনাৰ 7583 টা টেবলেটস আৰু কফ সিৰাপ 96 বটলস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰৰ মূল্য এপ্ৰক্সিমেটলি আপুনি 11 কৰৰ বুলি ধৰিব পাৰে Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik Juddet Pen Puthot MEC Avijit Kro Piniame Thang Chingthong Constituency Along Humri Damsi Radatum Pen Chithan Chimun Ponsi Kachinthura Saimo Hai Holam The Thanpachini Pon Pini Bhomta Arani Mate Vosigni Phai Inkora Pho Arni Nijang Karbi Anglong Chingthong Constituency Pen Non Head Jong Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik Ahut Kachipai Pon Abangphu MEC Avijit Kro Pini Amethang Chingthong Constituency Along Kachimuri Dam Lasonsi pinike chengsi kahomni damlake long elobui committee hall aduntu rongjangphong committee hall umlapher committee hall leben kipadusi kahomni damlake hawang committee hall along ansi homni dampen raratumpen kachinthura saimo hai hualam the chithan chimun chipare ponno Mini MSC Avijit Kro ahin pen rara phan ke than ke pare pon ke chingthong arara pharman kai ke dam ke bang rara tum ki sumpen ki pa jopon jia phan non barla parde da phitlote asayamo ki klempang chimpon phitpo mate tower salopon bo leben hospital mesen chingthong along wan po la anchota kali kachali ahem sitame mesen pen nangwan pipo pusi MSC Avijit Kro pen amethanga hawar arara phan lamchak chipipono leben chingthong hawar Araratum osumar kechia so ahem kibidun ingtonangpo leben kechia ahem kibidun tangatuma phansitame prabjin pen jingthong damsi methang ahem jiwan ednang popusi jingthong MSC Avijit Kro pen amethang hawar araraphan kachuningri padopono dongka mukam pen humson be report Karbi Daily News Kaya lagi semua arah mana, itu pun kan ni. Tengok tuar kalau mela kalau apa yang sedang ini dan seperti gambar orang ini. Jadi non kita kita tuar ni lah. Tuar bangke baik, September bangke bangke tengok kita. Tuar tengok kita apa? Itu nak tu boleh tengok apa konta. Tapi bangke ni kan tengok lah. Tuar ni ni kita ni rat kerang kerang. Nanti ni nak tu jadi. Kami orang bangni pun kasih panggung orang, panggung ini pun dah nonton, panggung yang lo kasih panggung orang ni pun mungkin, an hotel ni, kong kerana kong arat anu tak, dan ini nak kong arat ke, harga itu anu mungkin kita Jinthonga konsumsi lo kan sirne au mokilo no nukan konti sepan. Bukan ada bukan bang. Kalau mau kita kala tu sampai berapa miten tanti. Nang le ingdeng krehini lapen de graduation nang deng ki untang lama jongsen nang le ingdeng krehini lapen graduation nang deng ki untang lapen nang le thang na abo reng war cyclem klang bolte nang le phan berta ke medo
Tarsadia Foundation tai trust along field worker lapen te medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihangkar bianglong apun kechok ariso akenang sot labangso abar sai kemi kachodeng non jila pente angton pen kachini jia phan aber kibipon a number la pente gmail along humrek non